Reka nkwifurize ibihe byiza wowe unkurikiye aho waba uherereye hose ku isi, nkwifurije ibihe byiza. Nimba urwaye Imana yo mu ijuru nigutabare, ikorohereze rwose igukize, ikuremere ishimwe rikomeye. Kandi nimba ufite ibindi bibazo bitandukanye, reka Imana yigaragaze igucire inzira, ikuremere ishimwe, maze nawe ushime Imana uvuga uti Uwiteka uhabwe icyubahiro. Nk'ibisanzwe rero ni Rupaca mugiye kubana muri kino kiganiro kitari butinde. Nkuzaniye amakuru rero ari kuvugwa mu kipe ya APR FC cyangwa se mu ikipe ya Azam, zari zifitanye umukino ku munsi w'ejo hashize. Harimo haravugwa rero amarozi y'uko uyu mukino waba warakoreshejwemo amarozi mu buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo hari umukino wo kwishyura wa Azam ndetse na APR FC. Reka nkwibutse ko mu mukino ubanza wari wabereye muri Tanzania, ikipe ya Azam igatsinda APR FC igitego kimwe cyabonetse nabwo kuri penalty. Umukino wo kwishyura rero wabaye ku munsi w'ejo hano i Kigali. Azam FC yanze kunyura mu nzira yari yateganyirijwe kunyuramo iva mu rwambariro iza mu kibuga. Ngo byagenze bite rero? Ikipe ya Azam yarabanje yohereza amajerekani 5 y'amazi mu rwambariro. Baragenda bamenamo amazi, bamena ku bikuta, bamena mu nzira bari bunyuremwo, ngo barimo barakora isuku, bari gukuramo amarozi ikipe ya APR FC yari yabateze. Ndagira ngo nkubutse ko iyi kipe ya APR FC atari ubwa mbere ivuzwemo amarozi. Muribuka n'umukino wabanje kuyihuza mu mwaka washize, umukino wayihuje na Rayon Sport i Butare, nabwo Rayon Sport yikanze amarozi yatezwe n'ikipe ya APR FC, ubwo basiganaga kwicara ku ntebe zira bakunze kwita ngo ni bench, bikarenda ubwo abayobozi muri APR FC bahaye itegeko APR ngo nijye kwicara ku ntebe bari bateguriye Rayon Sport. Ndagira ngo izo ntebe bari baziteguye bazi ko ziri bubanze kwicaramo Rayon Sport. Habaye itombora ryaho amakipe ari bubanze, APR FC icyo gihe yisanga ari igiye kwicara kuri za ntebe. Byabanje kugorana rero, biratinda umukino watsereho iminota hafi 30 habuza bicara kuri za ntebe, ariko byaje gukemuka, umukino uratangira. Ndagira ngo nkubwire ko atari ubwa mbere ikipe ya APR FC ivuzweho amarozi. Umukino w'ejo rero wa Azam na APR FC waje gutangira, ariko nabwo urumva ko byari byabanje kugoranamwo. Ikipe ya Azam yanze guca aho yari yateguriwe, yanze kunyura mu nzira bari bayiteguriye, kuko irabanje yuzuza amazi mu cyumba bari bayiteguriye, irangije andi irayamena ku bikuta, ngo irimo irakora amasuku ngo ikuremo uburozi bayiteze ngo bwo kuyifata. Umukino rero waje gutangira, abakinnyi bajya mu kibuga barakina. APR FC mu gice cya mbere iza gutsinda igitego. Icyo gitego cyatsinzwe n'umukinnyi witwa Ruboneka Jean Bosco. Bajya kuruhuka ari igitego kimwe cya APR FC ku busa bw'ikipe ya Azam. Igice cya kabiri rero nacyo cyaje gutangira, gusa umukino waje kumera nkaho uhindutseho, kuko Azam byari byatangiye igenda yigusha, abakinnyi bigusha bya hato na hatoya, ariko bamaze kubona ko bamaze gutsindwa igitego cya mbere, babonye ko ibintu bihinduye isura. APR FC yari yacuritse ikibuga, APR yari irimo itera umupira mu rwego rwo hejuru. Wareba Azam twabonye cyagiye muri Tanzania ukabona ko itandukanye na Azam iri hano i Kigali, kandi abakinnyi bari babanje mu ikipe ya Azam hari handitsemo umukinnyi umwe wenyine gusa, abandi bose bari barimo. APR rero yaje kwataka ikipe ya Azam, irangije itsinda igitego kindi cya kabiri. Induru muri stade, ibyishimo, abafana bajya ibicu. Byari show muri stade Amahoro i Remera. Umukino rero waje kurangira gutyo, urangira ari bya bitego bibiri by'ikipe ya APR FC ku busa bw'ikipe ya Azam. Nyuma y'umukino, umutoza Bruno Maurice utoza ikipe ya Azam FC, dore ibyo yaje gutangaza rero. Yagize ati: nibyo koko turatsinzwe, ariko abakinnyi banjye bakoze ibintu biciriritse, babanje kwikanga amarozi. Iyo ni imyumvire iciriritse. Iyo baza gukora ibyo nari nabatumye, tuba twitwaye neza mu mukino.
kuko biriya bagaragaje ni imyumvire iciriritse ngo bari bikanze amarozi. Ati iyo umukinnyi amubwiye ibyo agomba gukora akabikora intsinzi iraboneka, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo bo bishyizemo imyumvire iciriritse bituma tugira umusaruro mubi mu kibuga. Ndagira ngo rero mbibutse yuko uyu mukino urangiye ikipe ya PRFC yasezera ikipe ya Azamu bari bari mu mukino wa CAF Champions League. Ubu rero PRFC ikaba igiye kuzahura n'ikipe ya Pyramide yo mu Misiri. Ndagira ngo mbibutse yuko ikipe ya Pyramide bagiye guhura n'ubundi yari yakuyemo PRFC umwaka washize iyitsinze ibitego 6 byose kuri kimwe, yari yayinyagiye. Ubu rero niyo bagiye kongera guhura. Abantu benshi niho bashaka kurebera urwego rwa PRFC ku ikipe ya Pyramide kuko ni ikipe ikomeye, ni ikipe wavuga ko atari ikipe y'akana kuko yari yayinyagiye itsinda ibitego 6 byose kuri kimwe, none rero bagiye kongera guhura nanone. APR niyo nzira yisanzemo. Reka mabwira ko bazakina ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Bibutsa ko kandi ku iyo tariki aribwo ikipe ya PRFC yari ifitanye umukino n'ikipe ya Rayon Sport, bari bafitanye umukino wa shampiyona. Ubu rero tayari uwo mukino ukaba wamaze gusubikwa. Birumvikana nubwo bitari byatangazwa, ariko kuko CAF yamaze gutangaza ko ariyo tariki igomba gukinaho na Pyramide, birumvikana ko umukino wa shampiyona PRFC yari ifitanye na Rayon Sport wamaze gukurwaho. Dutegereje rero ibigomba gusohorwa na Ferwafa. Icyo Ferwafa igomba gutangaza kuri iyi tariki, bakavuga ngo wenda umukino uzimurirwa ku itariki iyi n'iyi. Nyemerera nkwifuriza ibihe byiza rero wowe twari turi kumwe muri kino kiganiro, wowe twabanye. Icyo ngusaba ni ukuntera inkunga ya subscribe, ubundi tukazajya tubana mu yandi makuru mu bindi biganiro bikurikiraho. Imana niguha umugisha wo gukoza subscribe. Urakoze cyane.